Ye kulungile ke namhla ku grade 3 ngifuna senze inzwisiso. Hayi no ayikhona inzwisiso ngizafuna limbhalele incwadi. Hala lacela ukubhala. Ngizafuna limbhalele incwadi. Lalelani le engizalibalela yona. Ngizaqala ngilibalele bese ngithi mina lingibalele limbhalele ke. Ngizalibalela Dakamela School Private Bag 56 Nkayi leyibhalwe mhla ka 16 Mfumfu 2016. Ngostumburi ngobani lo unamuhla? Kipengwane? Istanbul. Ngobani? Istadiwa. Ngostumburi. Wauya ngaphi Sitampuri? Kipengwane Sitampuri, asifuni ngwane Stumburi. Kipengwane. Ikhiphe. Ikhiphe. Hello. Sabona. Angiboni. Wauyenga. Angiboni. Awuboni? Angiboni. Kuyini waboni? Lina. Mina ngiyakubona. Lina. Mina ngiyakubona nangu Stumburi, Stamburi. Ivideo yakho. Angila video yenu. Hayi ulayo mina ngiyakubona. Nankuya, kathi mbone njani uthule ngwane? Ngubone njani? Ngubone njani ukuthi ule puff ubophe inwele puff? Wena lokuthi nguzanele, swaba nguzanele Khumalo. Stamburi mbani ngumama? Very good. All right, that's good. Today usijoyinile. Very good. Usithole sesiqalisile. Lalela nxa ungamboni ulalele kakhulu. Noma ungangiboni, I will mute you kulomsindo. Lilalele ke. Sikhanyiso suze wabuya. Sorry. Yeah. Right. Bese siqalisile manje khona kungena abantu abaningi khathesi. Kuthi ukuthi sesizaqalisa kabutsha. Namhla siyathaba silo Tatiwa kulesikhathi singelayo. Asiqalise nini butsha. Ngithe namhla sizafunda incwadi. Incwadi le mfuna liyilalelisise kakhulu ngoba ngifuna lina lingibhalele eyeni incwadi kudala sagcina ukubhala izindaba lokubhala incwadi. Ngithemba liyangizwa. Lalela nini incwadi yami ukuthi ngizayiqalisa njani. Ithi Dakamela School Private Bag 56 kungaphi lapha kusenkayi. Ibhalwe nini 16 Mfumfu ngo 2016. Incwadi lithi Newethu Mane. Ngibhala incwadi le ngikubingelela ngapho edolobheni lakoBulawayo. Ngithanda ukukwazisa ukuba udadewethu uManka usesiyakwenda. Uthathwa lijaha lakomoyo uNkulumo. Kuviki ephelileyo uNkulumo ubethume idombo lakhe lize lobola. Uhlawuliswe inkomo ezinhlanu zamalobolo. Lize liziqhuba idombo ezihamba ngamasondo azo. Idombo lihlela cela ebadaleni ukuba abakomoyo bafisa ukulungiselelwa umtshado. Ekupheleni kukaMpalakazi
ngithemba sizabe silawe emtchadweni kadadewethu sesichichimba sonke. Inyama angikhulumi sizabe sichayana ngayo ngoba kuzabe kuhlatshwe inkomo bingelela izihlobo khona ngapho. Yimi uMandla. Kulungile ke sesizwile incwadi yethu. Incwadi le ngeyokunxusa emtchadweni. Kuthiwe la incwadi le ibhalwe ngayiphi inyanga? Mbano ngangitshela ngesikhiwa uya unmute suntshela ukuthi le inyanga ngesikhiwa okubhalwe ngayo lincwadi yiphi? Mel, kubhalwe ngayiphi? Mel, unmute ukhulume. Vula khonapho ku video yakho. Kukhona ukuthi yes. Sitshela ke yebo Mel. 16 July. Hayi, ngithe mfufu. 16 mfumfu, umfufu yipi inyanga? Ayisuye uJuly. uJuly nguNtulikazi. Umfufu yipi? Yebo Thatiwa. Thatiwa. 16 June. Hayi. Aso June. 16 November. Hayi, umfufu aso November. Ayisuye November umfufu. Umfufu yipi? Lifunde inyanga zesiNdebele. Kusasa mfuna lizihlabela lo zonke. UZibandlela, January, uNhlolanja, February, Mbimbito, March, uMabasa, April, uNkwenkwezi, May, uNhlangula, June, Ntulikazi, July, Ncwabakazi, August, Mpandula, September, Mfufu, October, uLwezi, November. Sezwanana? Kusasa zonke. Ngithe umfufu yipi? Yipi umfufu? October. Yeah. Umfufu October. Kumele zonke sizazi. Yabhalelwa bani lincwadi? Ayisiya kubani? Lo muntu wayebhalela bani lincwadi? Iya kubani? Yebo Mel? Unmute usukhuluma. Yebo Mel? Iyakuzane. Iya kubani? Ubhalela bani? Ubhalela bani wakhe? Awuzwakali. Unmute. Angisoke ngikuzwe. Yeah. Iya kubani? Dewabo. Kubani? Khuluma kakhulu. Iyakudadewabo. Hayi udade wabo. Hayi uzamile. Iya kubani? Michelle uyibhalela bani? Umnewabo. Ungaphi lo umnewabo? Kuthi unga? Sikhanyiso. Hayi belingalalelanga. Kuthiwe ungaphi umnewabo? Uthi ngikubungelela ngapho edolobheni langaphi? Kuthi usedolobheni langaphi umnewabo? Yebo Michelle? Haya. Uthiwa ukuliphi idolobho umnewabo? Sikhanyiso ukuliphi idolobho? Thatiwa, iliphi idolobho? Usedolobheni elakobulawayo. Kuthiwa umnewabo uthume udade ngubani otshadayo? Ubhalela umnewabo uthi uyatshada mbani? Mbani uyatshada Sikhanyiso?
Sikhanyiso Dadewethu. ngudade wabo ayikhona wethu nxa suthi wethu usungowakho wetshada udade wabo kuthiwa bathumeleni mbani lothunyelweyo kuhle Sikhanyiso very good kuthunyelwe bani ngekhaya ukuze elobola kuthiwa bathumeleni umuntu othunyelwe ukuyalobola kuthiwa mbani ibizo lomuntu ozolobola kuthiwa bathumeleni Tadiwa bathumeleni Tadiwa idombo lilobole ngani hayi lina kalilaleli lina hayi yebo Sikhanyiso lilobole ngani Ngenkomo. yeah very good Sikhanyiso very good girl ezingaki inkomo kuthiwa ezingaki ilobole ngenkomo ezingaki yebo Michelle ezingaki kuthiwa ezingaki yebo Mel Ezibili. Mel Ezibili. ezinhlanu ezingu-5 ezinhlanu ubhale engaphi incwadi lo ikheli yakhe ibisithini mbale ngathi kuthiwani ube ngaphi Michelle Dolobheni. hayi ngapho edolobheni Mel ubhale engaphi Mel Ubhale esedolobheni. ukoDakamela school ngithe Dakamela school eNkayi ngakho edolobheni ukoDakamela eNkayi ngubani obhale incwadi uvalelise wathi ungubani uthe yimi ubani uthe ungubani Tatiwa Tatiwa ubungekho sifuna ukuthi ufika la ulalele hayi ayisiyo mne ubebhalela umne wabo ibizo lobhala incwadi mbani Michelle ibhalwe mbani incwadi yebo Mel Ngumandla. very good kuthi ukuthi uMandla umna wakhe kalo okwa Mane umne wabo ibizo lakhe kuthiwe ngumane angitsho ye ngizathanda ukuthi lawe ngibhalele incwadi angazi wena yakho uzayibhalela bani ubabakazi ugogo ukhulu unxusa emtshadweni womnewenu uzabhala njengakhona ikheli yakho mfuna ubhale DLC ubhala ukuthi umtshado uyabo nini otshadayo ngubani utshada lo bani ubuye wazo ngithe ubhalele otshadayo newenu lapha libona ukuthi otshadayo ngosengumfana but encwadini bekuchada oyinkazana litsho ilanga lomtshado wena uzabe ukhaphile yini anti umtshado sonke siyawazi mbani ongakazabona umtshado antsho siyawazi ukuthi kwenzakalani ye umbhalele umtshela ngomtshado ozaba khona kulungile-ke Tadiwa ukhona ku-group angisho eka-grade 3 ukhona ye ngithumele umsebenzi lo izolo ngifuna umsebenzi lo liwubhale angitsho ye libhale incwadi